Pemirsa satios ngemargiang fogging, Pemkab Buleleng taler ngemargiang usaha namakin penglalah penyungkan demam berdarah utawi DB ring Bali Utara. Pengupaya sane kemargiang taler antuk magiang bubuk abate utawi obat pembunuh jentik nyamuk. Akehnyane 500 box bubuk abate kewagiang ring Makudang-Kudang kecamatan sane keni kasus penglalah DB. Wakil Bupati Buleleng Dr. Nyoman Sucidre SPUG Mausang, pembagian bubuk abate wantah program pemerintah ngirangin kasus demam berdarah ring wewidangan inucap. Bubuk abate kesambahang ring bak-bak penyimpanan toya sane nenten presida kakuras. Antuk bubuk abate puniki, bak-bak penyimpanan toya sanes sukil kakuras presida ngirangin jentik nyamuk Aedes aegypti saneng limbak irike. 500 box sampun kewagiang ke Makudang-Kudang kecamatan sane keni kasus demam berdarah. 500 box bubuk abate inucap katumbal saking APBD Buleleng. Saking wilangan inucap pemerintah daerah sampun magiang ke kecamatan sane akeh keni kasus demam berdarah pungkuran puniki. Minekadi ring wewidangan kecamatan Buleleng, Tejakule, miwah kecamatan Banjar. Kecamatan Tiosan, Taler, Pacang Polih, Wantuan, Sanepata. Dinas Kesehatan, Diskes Bali, Taler Pacang icenin bubuk abate Majeng Buleleng. Abate pinih becik, anggen ngematiang taluh mewah jentik legu. Satios magiang abate, Nyoman Sucidre taler nguduhang krama, mangde ketah ngelaksanayang pemberantasan sarang nyamuk, antuk nguras, mengubur, mewah menutup 3M, kawahin malih antuk nandur tetanduran pengusir nyamuk, minekadi sere mewah lili gundi. Mepaiketan ring pemargin fogging selami punikis sampun kemargiang oleh Diskes Buleleng nyabran jam 3 semeng antuk ngawigunayang mobil keliling mawinan nenten ngewatuang polusi. Sapunika taler antuk pemargin fogging khusus sane kemargiang pamekas ring wewidangan sane wenten kasus demam berdarah. Data ring Diskes Buleleng nyinayang ring bulan Januari kantos tanggal kalidase April kali kalidase wenten siu 900 ulung dase 3 pasien sane keni demam berdarah. Saking penyuan krama inucap, limang diri krama sane padam. Ipun mawit saking Desa Ambengan, Kecamatan Sukasade, Desa Pemaron, lingkungan Banyuning Timur, Kecamatan Buleleng, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, mewah Desa Sudaji, Kecamatan Sawan. Kasus demam berdarah pinih akeh wenten ring wewidangan Kecamatan Buleleng, wenten 505 kasus, selantur nyani Kecamatan Tejakule 300 kasus, ngelantur Kecamatan Banjar satak 6 kasus, Kecamatan Sukasade satak nanggu 7 kasus, Kecamatan Seririt 100 kasus, Kecamatan Gerogas 100 benang kasus, Kecamatan Busung Biu 100 kasus, Kecamatan Kubu Tambahan 100 kasus, miwah Kecamatan Sawan 104 kasus. Komang Mudiarta, Bali Pos Biro Buleleng Muningayang.